Ngaphambi kokuthi sikhulume ngomlando owenziwe uKhuzani, ngisakhumbula ama-list blok eshero ka-Spotify ama-monthly listeners. Okay, singagxili lapho. Khuzani officially breaks the record for the most streams received in a day for any Maskandi artist on Spotify with over 1 million streams. Sekukhonfirmiwe-ke, it's official, sekusemthethweni. uKhuzani umculi wokuqala ukuthola ama-streams over 1 million ku-Spotify kwi-first 24 hours, because i-album yaKhuzani iphume ngo-2 emini. So uma ubala the first 24 hours ihlanganise bani? Over 1 million. Umlando loyo omushasha. Kodwa izolo ngesikhathi iphuma for the first 10 hours ikwaze ukuthi ishaye 867,000 wama-streams ngaleso sikhashana iphumile kwi-first 10 hours, kungabala ngisho i-24 hours. Even if beyaliqedanga usuku uKhuzani, ubhithe wonke umuntu owumculi wamaskandi kuleyo category, kulowo mlando loyo. Waphinda futhi uKhuzani ngokwenza kanjalo kube is the biggest first day streams of all time for any Maskandi album. I-album yokuqala nje noma yimuphi umkhakha uma kuhlanganisa nje umaskandi, noma yimuphi umculo omcabangayo, omfeva, ongamfevi, omthole ngeqoma, konke lowo mculi loyo osazokhipha naye lapho bayamfaka. Right. Ingoma-ke ehamba phambili ngosuku lokuqala manje streamiwe, ngiyakhumbula ukuthi ne-EP eyaphumayo yayikhishwa u-SK, iyona-ke ethathe u-number 1 to number 4. Abantu kuba beyi-repeat-a lezo ngoma kukuhle-ke zashaya umlando. Kodwa-ke check-a ku-number 5 ubani? Khuzani uManikiniki, ingoma yakhe isemlandweni. Out of 21 song bakwazi ukuthi ingoma yakhe beyibeka ku-87,000. Can you see the difference? Right. Ebese kuthiwa-ke uma uhlanganisa-ke la konke ama-album asihamba phambili ngosuku, kubalwa number 7 Silent Treatment eNkosi Amagcokama 226K, uValami iTengidinayo 297K, uSmirnoff Rush Hour 414K, number 4 Mthandeni EP yakhe 423K, number 3 uKhuzani Angidlali Nengane eyashaya 500K, number 2 bekumzukulu ade kwenzile ngeyi-17 lapho nje zika-October 734K, until uhlala uKhuzani ngo-868K wama-streams khona laphana-ke ku-Spotify. Ngokwenza kanjalo-ke uKhuzani ubesehlala-ke lapha phezulu njenge-top daily stream artist kuma-charts akwa-Spotify. Uhlale phezulu lapha ne-album yakhe, ejoyina abantu abanjengomzukulu. Kulo nyaka nje ka-2025 umzukulu usakwenzile lokho, sekuphinde kwenziwe nawuKhuzani. So angazi-ke bafowethu ukuthi na imiphi le mlando, iluphi olungabazane, ikuphi okuKhuzani njalo kumele ahlale ekukhuluma, ekudifenda, kumele aziprove. Otherwise uma yenza uKhuzani kumele kuzayo kulandwe iloli lenhlabathi kuzothelwa zonke izinto ey'thize ey'ngcolile ukuzongcolisa igama lomsebenzi kaKhuzani. Angeke nize niwungcolise umsebenzi kaKhuzani. Umsebenzi kaKhuzani uyikhulumela wona, abantu bayawuthanda umsebenzi wakhe. Yes, as times goes on abantu ababesa-stream-a njengakuqala, kodwa the first 30 days or the first week abantu bayalenza iqiniso emsebenzini kaKhuzani, bayawudlala wonke amarekhodi uhlale waphula. Pho yini ehlala ekhulumisa? Kufanele uKhuzani njalo achaze, approve, lokhu kuqhamuka ama-post, kodwa angaveli lapho uKhuzani abakhahlela khona abafana bekomunye imizi. Yiyo into ebhorayo ngale nto yomculo, ngoba uyakhetha, unesu elilodwa. Angazi ukuthi ngathi yini edala lokho, kodwa okusalayo amarekhodi asuke ekhona, awathintwa, kuseshwa la ukubonakala ngathi uKhuzani akekho kuwona. Lawa asadlula kuwo, asawenza kaningi uKhuzani before. So yini le kumele azayenze uKhuzani ukuze ayibonise ukuthi yena uwashaya wonke amaqhawe wethu, ngoba niyasihlala nisichazela, nihlale niza nayo yonke uhlobo lwenhlabathi, leyo nhlabathi iyahluleka. So ma-Blue Nation kumele nazi ukuthi la nilandela umuntu wokulandelwa. Abantu abasafuna i-hit abahambe beyoyibhekela bona leyo hit le lapho abazi khona bayayithola. Le i-album eney'ngoma zonke ey'dinga ukudlala ngendlela efanayo, ezimnandi zonke. Akukho lokhu ukuthi ingoma kumele uphushe le uyeke le. Lowo mqondo lowo into kumele iqedwe nya, because le i-album, because i-hit isho ukuthi ingoma eyodwa lezi ezinye ziyabheda.
Zonke iy'ngoma zimnandi, album akudlalwa yona yonke album iphushwe. Inhloso ye-album ileyo. Injalo nje iy'ngane zakwethu. Imilando-ke isazoqhubeka-ke ibe khona. Sisazoqhubeka sibuye sizobanga isicefe, sibange isidina, sizoninyanyisa ngezinto ezinhle zokhuzwayo because I know very well ukuthi ama-channel amaningi angeke aze ayikhave le success kaKhuzani yokuthi enze kahle kangaka endimeni kaMaskandi. Abanye vele baphusha uqhawe labo. Yingakho thina sikhona-ke ukuzophusha iqiniso ngento eyenziwa uKhuzani nangempumulo yakhe. Isalahle sodibana ngokuzayo.